Evo, odrađen zadnji trening sa reprezentacijom Slovenije jutros u Otočcu, cijela reprezentacija je na okupu, svi smo zdravi, svi smo veseli i evo, željno iščekujemo odlazak u nedjelju na svjetsko prvenstvo. Očekuju nas reprezentacije Luksemburga, Srbije i Katra, tim redoslijedom i igramo. Favoriti smo, ne bježimo od toga, dobro smo se pripremili i eto, nadam se osvajanju skupine i onda dalje u prolasku među 32 direktno, to bi bilo najbolje. Sistem je takav da se igra 3 dana za redom i onda nakon toga su, ukoliko ste prvi u grupi, 3 dana pauze, tako da vjerujem da onda možemo dobiti još vrijeme i za rekuperaciju i za dodatnu analizu idućih protivnika. Cure su u grupi sa Turskom, Argentinom i Italijom. One nisu tu, ja mislim, favoriti izraziti da bi osvojili skupinu, ali eto, trenutna situacija u reprezentaciji je da stvarno sve cure napreduju, to pokazuje i ranking i eto, nadam se da će one pratiti nas i mi njih, pa da eto, da zajedno prođemo među ta 32 za početak, a onda kasnije, kažem, što ždrijeb donese. Najbitnije od svega, eto, da smo zdravi, da se borimo, da damo sve od sebe i to je to.